Sa tauran kanya na busmay ko inanon narawan memetin nano. Kanaro na bayay ko na me ako kanyang oraya. Kita saan niya kanyang orahan panana. Riki. Tom katikiroy. Anayem katikiroy ako kan kay nanon tameruan tawan away. Sa tauran kanya na busmay ko inanon tiyawan memetin nano. Hindi tayay. Ang kaya sa mo ang kanya cost na memetin nano. Nakanako matuwan memetin nano may kay. Nakuha ko timeton yung oray Riki nam radio. Inanon titawan away.
Tunteakan timeu odisaki anang kakawagin nun meon tameira o arota panin nabe enaisa. Timera kita orang ini kita tahu aja kami aku narun kita kanak hari ini kabungan antiran mara kia arota ini kita. Anginya ameda dikia teina ini o teini mane homorara dikia teia ga orere ano kunan do ta kinta karina nora ki dana sagi kare ke bei inta sagi mengara Pati me tuani sagin nararogi kun nararungi ya kal narakao tiya kinaya taina ini o taini mane ito ko kipei me to ni ka pongana tiro Tibu busi atau hari sekarang ini kare kebain kate metua sakin otararai arakai na kota. mendikin kain na kotari ai kapo ajan ka waira ni narung antur ni pai inana ni meura Yesu kung kapin penerona. Kwa Yesu ta kapin ne penerona o inana ni meura yu stepen ni poporau temena ta ko sa porau na kia kai sa bon si sukuna be yohan tarau ki to sa bon si sukuna be yohan na be me kwa kataya ni meu mai yu ni meura yu stepen ni poporau o sporau akina te tapa tawana te tapo aresta ni katia ni peina teswa mengam ayaket manga te tangiai te koraka ye te kainya no ape kararik me tapetai e kwawa se soya taia mesa na taia ningai rawa ko ngoranda yo monta kakawa karatai sina warawaran te pai para pana swangira pa tera te tapo ari na kairira na ko yai ara kapin na Yesu Kristo te kapin na penearon ora ta inkai wapi wanu ora de minisi mintiawa te pi me wo sabes mai con quene ko ta roi ni kana ko meme te nano
Kita kuna mari meme te nanum yai kita msane ne meme ebebe ne nanum irona. Kanaruna ba yai kunam kita om kate kiroi sa taurani pasmai ko. Doana inanon te tarapon isua wo ake wo wata wana ake tenu ake. Kita inanon te mere yo FM 89 @yop89fm@gmail.com. Ay nanon the page Adventist Soap. Mayroon pa ng ora may sa tawran ganda na pusmay ko inanon tipakantaya yo. Awayo mo memeten nanon kakangay so mga host memeten nanon mi nakatanga mo memeten nanon yo kanta nga ba kuna wayo ya pon kay nes na banganya na ko ira ni kapene. Paspene ni kay nanoya. Nte pongay. If you're lost and you want to be found,
amai simenga merua ke asan ka tauro ki buki mo buki iron ta mara cheso mente kunane iri khande biru ke ida kargo irna benara tai wabi ma no wari de minisa po rai chawa ta wan yei te wana de memeten nano e khanga te tangin nano pa e tangira ki na kona menki ngapung oi buna ki te ro no re na na au live me ta ba akhana ko ina na mengen na nyo to yei ta khanga mente tai yana yang kanje mende messenger oni karin na ko ina na ara live nte tai yo nera kam kona noria e arare ya copy or paste ina na platform te tai ai mengen na nyo ska para pro ki na kon te sa memeten nano kana to yarangin un nano nang ke ki na kona memeten nano kataya dinna ko right to right channel kona Sage ngana koswai dinna ko ina nende te live Sage Adventist soap kona ko nora te live e aura eon ana timing kona taraya pasagi te recorded me te pai upon live me ori ngen nanya sa kaneura ngoran me metendano ko asnde tayo eta ku te kana me ori te sakana ko pana punte bubusi te me metendano na ko yana su atengonan me bona ne ko ti ona sia ona ko na tanis kaputa na yarire yon BAU sauringi ande tayo awara kate ke roi na ko ia a chesu na poki na yata ini kainano ndawa wata na ya painde ire inte tayo ya kina be maninga te tayo na suwa tua ke takarimi suring kona pe meikai ke ya kina amda ire poko ngan to kai atanis kona ke ya kini kana amara kente ire tayo ka tiana ne re ka tia me ngau nunga kan me Yesu o saka me ora kanya se me metendano ya kangai e kurin na kirangin nota roi na tapur me metendano ke me sabu ken mga koko tarik na konan din na koroi na nende live me ora ngen nanya wa yu kunam kanya ko tangde saka tikiroi kon ka wa tori kem tia kan ka tikiroi na ko ya na kana ko mana vende ai na sima kana yon PAU yon baba nukin ana penen tikiroi kuna tikiroi na penta yung kwe me kaini betam kuna mara ko tangde na katanga ipukim de tayo Wenga uwe
Yenganera memetindano records de tayo ataku te kana. Meuru je sakana ko bana de tawano wayo. Ya bubusi ko te kunare yo te ia de misinare naine may BC and ito kas linia kateke ngai te kana never will I yanaki ria kainde ke singers. Pakana ko rawan na rapi kung te po ngayo naratapo ka ko yon Christmas. BC oi pun ngayo antarawa. Ko besinda ba te kiroi. Saka me orang gane te misinare naine ne ye cases when they spawn a recommend te pani koroni ra me ye. Sak maninga te kaya na kana ko mane ye yon Christmas yon BC. O te kuna nganya ra ko tangiri are te ki ronne ye ne linia tokas o kanda nga pa kuna mayo inanga ninga miri te reita ki nanu spangami amon te mero o ani karikira ki ana peron te makuri me te peku inanon te keke yaki. Meuriri ka te kero ayo asana ka meurang kanya nongorano kunam are kwatangiri. In this situation with full expectations, I have to try. To embrace the nations with all the distractions I can't deny. Where would I be if it wasn't for you, my God? In your grace I'm free, all paths I've trod. Although darkness blurred my vision and my legs give out in fear, my storms are filled with fictions and my eyes are dread with tears. I often feel discouraged with my empty, broken spirit. God made me say, never will I forsake thee. At times I would question, am I gonna make it? I'm feeling down. I look up to you, Lord, to seek all the answers to solve my doubts. For you know my thoughts, my plans, my hope, and my future. In your love's embrace, I find your purpose so pure. Although darkness blurred my vision and my legs give out in fear, my storms are filled with fictions and my eyes are dread with tears. I often feel discouraged with my empty, broken spirit. God made me say, never will I forsake thee. I often feel discouraged with my empty, broken spirit. God made me say, never will I forsake thee. I believe, I believe, I believe. So why should I worry or fret? He holds the future in the palm of his hands. He has never failed me yet. I know he is reigning and he still has
has control. So why should I worry or fret? I believe, I believe, I believe. So why should I worry or fret? I know He holds the future, and I know He holds my hand. I know just as sure as I'm singing this song, I'm a part of His almighty plan. He holds the future in the palm of His hands. He has never failed me yet. I know He is reigning and He still has control. So why should I worry or fret? He told me He'd protect me and go with me each day. And brother, I've no reason to doubt. He's been so near me every step of the way. He'll surely lead His children on out. I believe, I believe, I believe. So why should I worry or fret? I believe, I believe, I believe. So why should I worry or fret? Ana teka teswa, kung tekan timeu o disak, anang kakawagin nun meong tamira, o arota panin na pa, enisa. Imera kita orang ini kita tahu aja kami yang narun kita kanak hari kita main kabungan tiran mara kita rota kita tiran. Angiyo ameda dikiyatayna ini watayni maane homorara dikiyataya ga warede ana kunando takinta karina noragi ngana sagi karege bei ntai sagi mengara Katime tuani sagin nararogi kun narungi ya kan narakao. Tiya kinaya tay na ini tay ni mani. Ito ko kita ini to ni kapungan atiro. Tibu busi ya tohari sakai ni kareke bain kateme toa sakin otararoy arakai na kutar. mendikin kain nakutari ay kapo ayon kawaira ni narung ontur ni pai inano ni meaura Ay pun si suari de minis man kayo por ay chawa tawano. Ayori tan ngoram kan wanara memeten nano. Meuri te memeten nano. Kono meuri te ngapo ngayo sarimua. Ni karabade warang aya tawa mo ini meuri te pong koraki. Korabada merari karawan nam kakawakin inanon te pong tawana metawana. O te yaw kana metawana te kuna arite mane pa. Pakati kirawaran te ngapo ngayo. Korapa imain mga tepeku enang waki. Tikiroy kind church members ni kabene God bless. O sa kami orang kanya de wet dapurat tiani men titapo na kurani ra mayay. Sa taye ko ako ra tay men ko ay nanon na minga po ngay sa kawato tiak ni katikiroy na ko me kuna mara ko tangiria pa na ko na andi ki ba katikirawan nan pe ko nanon tangay na ako rin na ko nanon tay. Tikiroy ri may kanya wa yung kanya te kuna are ko tangiria. Batakawa suwa karako akangayat kawano apaneni mo sirawa manayam makuri ayaway terong rongo ekawakin anoya ako na kuni kakaya mo yung terong rongo payay te payari kinte manipan pay mo yung teran ni kameo Kasi araw ni mewn na iyay na kamay menora Pasaki ayo de Cristo te way may kaliraya Payay te payeri kinte manipa Apenon no sinako Pakanoran te we
Aku mea te rani ka mehu, te meo na ki toki. O kusia pai na siku, o siku Yesu ako. Ke asia no rao, aka me waki, aka me waki. Pai ai te pai e riki te manipa, pai moin te rani ka meo o e te kina nako. E kasi aro ni meo nei ei na ko mei menora. Pasaki ai o de Cristo, te wai mei kariraia. Pai ai te pai e riki, ai te pai e riki, oi ai te pai e riki, te manipa, pai moin te rani ka meo o e te kina nako. E kasi aro ni meo nei ei na ko mei menora. Pasaki ai o de Cristo, te wai mei kariraia. Pai ai te pai e riki, te manipa. Na ko mei menora, te wai mei karavari. Pai ai te pai e riki, te manipa. Te manipa, te manipa. Life at best is very brief, like the falling of a leaf, like the binding of a sheaf in time. Fleeting days are telling fast that the die will soon be cast, and the fatal line be passed. Be in time. Be in time. Be in time. While the voice of Jesus calls you, be in time. If in sin you longer wait, you may find no open gate, and your cry be just too late. Be in time. Fairest flowers soon decay, youth and beauty pass away. Oh, you have not long to stay. Be in time. While God's Spirit bids you come, sinner, do not longer roam, lest you seal your hopeless doom. Be in time. Be in time. Be in time. While the voice of Jesus calls you, be in time. If in sin you longer wait, you may find no open gate, and your cry be just too late. Be in time. Time is gliding swiftly by, death and judgment draweth nigh. To the arms of Jesus fly. Be in time. Oh, I pray you count the cost ere the fatal line be crossed, and your soul in hell be lost. Be in time. Be in time. Be in time. While the voice of Jesus calls you, be in time. If in sin you longer wait, you may find no open gate, and your cry's too late. Be in time. Sinner, heed the warning voice. Make the Lord your final choice. Then all heaven will rejoice. Be in time. Come from darkness into light. Come, let Jesus make you right. Come, receive his life tonight. Be in time. Be in time. Be in time. While the voice of Jesus
aratain kai ai bonsi wo wari ki de minisa pora ite wata wana menge nanyo ye wo me me de nano kya bon ko sna ben de tai ya khan pora tai ke me enge nanyo na khana ko ngai ri na kona be nano de tai yo swai po to wana wa khamene ko sna ne me de nano men na khana ko inde na khana ko ma to wana ko mon ro ko yo ta ko de khana me uri te me de nano tai yo ka bo busi to khora nam de ne ni kai nes makati kirawan teru ruru te take ngai ya ke ya nangin autiaro pen ronda na pe nanu manangana akora ya ka meurang kanne orita roi men ta pane ko kai taraire me yin kanar na pa dara tarai me kanne au ka te kirai di kina konna momet ana ko mane be ya tarim ane nei ruru ina nanda na tairi manangani ke ya ana tapa ya autiaro ena ronda to we nanu manangana ta ye kuna maria ne yang kanne ta yo ka antani ngapa kona kukureina ordinary ya sande ne ya ibukim pakate kirawan tarim ane ena mananga nikaya anata bane autiaro te kirai ki mega ne ngo jasa kate kirawang da yai ongo na bete sa memetendano awa yon kanne te kuna re yarne ya pana iriana panam ne kate kirai na kontarim kapenen era memet nani bugin ngoram de tawana we merata ye ni me warai de minisi min chawa tawana ayo etak te kana meuri ho pratio nei tayoga Jesus take the wheels pa kaunga kira inano narabego de pakantai eka bobo ayo ya ka meura nganya nei tiramira korea ra orange stars de tapane koronira me ye kanaruna ba poka kaninga me ikane na kanako kunam ganya ra tangiria o gandana ba kunam ra korineya enangani kami digi kamai teroan kapopuan te tawana we ya kwa e pondang kapopu te ponge mesna boken kamai teroan me kai no kunam ra korineya kana pesen de te keraidik men te tapane kamrani ra me ye
was driving last Friday on her way to Cincinnati on a snow-white Christmas Eve. Going home to see her mama and her daddy with the baby in the back seat. 50 miles to go and she was running low on faith and gasoline. It'd been a long, hard year. She had a lot on her mind and she didn't pay attention. She was going way too fast. And before she knew it, she was spinning on a thin black sheet of glass. She saw both their lives flash before her eyes. She didn't even have time to cry. She was so scared. She threw her hands up in the air. Jesus, take the wheel, take it from my hands, 'cause I can't do this on my own. I'm letting go, so give me one more chance to save me from this road I'm on. Jesus, take the wheel. It was still getting colder when she made it to the shoulder and the car came to a stop. Baby in the backseat sleeping like a rock. And for the first time in a long time, she bowed her head to pray. She said, I'm sorry for the way I've been living my life. I know I've got to change. So from now on tonight, Jesus, take the wheel, take it from my hands, 'cause I can't do this on my own. I'm letting go, so give me one more chance, save me from this road I'm on. Oh, Jesus, take the Jesus, take the wheel. Oh, take it from me. Ahora tan kai te puina raja minis siminti awata wana. Awa me kai resta ro kona bayen kan jen tukin kan wana ra awan me metin nano. Ibu kim ko jasa ngorai na nanti pakandai ai. Takati kirai na koi mo takara para na koi mo kan wasana pen roni re nanti ta ye yo. Aku andani ngapa. Orang kuenta enak ni kuna ra ke me metin nano ra ye yo ora kati kirai. Aki ari kina pangkanya ba panaran nebo na kona tuara. Snapen nanti kirai ni kira na wantang ai ne yo nanti ta yung kanya senarita anak ora wowo na koi hinanon titayo.